Image PAODAM tabiriba khwai panamapuri na naurem nahar mamangta da taram nokchari loinana khurumjari masigi maroiba pauda COVID-19 laitcha thengnariba field official sing da Prime Minister Narendra Modi ga wahang pahong chathakre Community Home Isolation Center COVID Care Center amadi private hospital sing da abe gyuri amasong MLA Rameswar na koina chatuna yangsinbaga loinana tengbang kolam sing yanthokre Health and Wellness Center Langmaidong da COVID test taunaba amasong vaccination kapagi thabak ngasidagi MLA Dr. Radhisamna hodokre Loinana Raj Medicity da layang liba tulesorna Raj Medicity da lupa lakh amagi dan tawkre Mapung aiba pau piding egi mawoinana ningsingjaba ma COVID-19 gi ani suba laichar asina lamdam asigi miyoi singi punsi singda achauba chaitheng pibada natana asi ana kaya yawhale Laisar asibu maithiba pinaba aikhoi khuding amata oina lengang na piriba COVID-19 chana kanglon sing yum-dagi yariba makhai mapan thoktaba face mask sizinaba social distancing ngakpa miyam punbagi thabak sing tawbidaba khutsa hand sanitizer natragana sapon na toina hamba amadi COVID-19 vaccination soidana kapthokpa kaubigano mapungaiba pawmu pizari Prime Minister Narendra Modi na state amasong district singda thabak tawriba field official singa video conference ki kuthangda makoina karamna COVID-19 laichatpu thengnaribage haibagi matangda wahang pahong chathakre official singna makoina hakthengna na thengnaba sing adu PM Modi da paudam ki makoina paikhatliba khwaidagi phaba thabak sing adu atai district singda su chathaba yananaba machataba report sing piraknaba PM Modi na haiki PM Modi na makata na haikibada makoigi district singda mai pakpa haibasi lepaki mai pakpani makoigi district da corona bu mai thiba pirabadi lebakna corona bu mai thiba pirabani miyambu thawai wahandaba haibasi official singi tawpam thokpa thabakni PM Cares Fund gi kuthangda hospital Kutingmakta oxygen plant sing achubada install tawba haukre haina su PM Modi na phongdokki black marketing tawba singbu akanba chairak pinabasu Prime Minister na makata ki Malemgi oina haujik fawda coronavirus na mioi crore taraga taruk la kuntra taruk listing kuntra mathoi chamanga kuntra ga nipal na hankre active case tana crore taruk la mari listing kuntra ga taruk chatro kun ga taruk oiri nabadagi fagalaki bana crore mapal lakh maudra ga nipal listing manga subna humfu ga mangani lekhitabana lakh ahum Lising marifuga mapal chanipal nifuga taretni haujik fawda virus asina khwaidagi chaitheng nanglaba lebak asi USA na oiri lebak asida haujik fawda case crore ahum lakh kuntra ga taret lising nifu taret chamari maudra humdoi thengnakre active case tana lakh yankai mapal lising nifuga mari chamanga maudra ga taretni nabadagi fagalakibana crore ani lakh Humudra ni toy lising humfuni toy chahum sumna mapal amasung lekhidabana lakh taruk sumna chamnga kuntra khumdoini ani subadana Indiana oiri lebak asida haujik fawbada case crore ani lakh yankai ni toy lising kungani pal samapal maudra ga taruk thengnakre active case tana lakh kuntra ga humdoi lising yankai humdoi chatre humfuga mangani nabadagi fagalakibana crore ani lakh taraga manga lising maudra ga taruk chamanga taraga nithoi oiri lekhidabana lakh ani lising humudra ga nipal chatre taraga mapal ni ahum subadana Brazil na oiri haujik fawda lebak asida case crore ama lakh yankai humdoi lising yankai ga tare chahum maudra ga mathoi thengnakre active case tana lakh tara humdoi lising humfuga mari chama kun humdoi da leiri nabadagi fagalakibana crore ama lakh Kuntraga nipal lising yankai taruk chatret kuntraga mathoi amasung lekhidabana lakh mari lising kuntraga taruk chamanga kuntraga taretni India gi oina su Maharashtra state asina haujik fawbada case lakh yankai mari lising manga subna humfuga nipal thengnaduna hanbada leiri state asida active case tana lakh mari lising nifuga nipal nabadagi fagalakibana lakh nifuga nipal
lising humudra gamari chamanga marifu nithoi amasung lekhidabana lising marifu nithoi chamari marifu tarukni ani subadana Karnataka state na oiri state asida hojik fawada case lakh kunga nithoi lising nifu nithoi sumna humfuga manga thengna kre active case tana lakh taruk lising ahum sumna Chonga humfuni nabadagi fagalakibana lakh taraga taruk lising tara taruk sumna maudraga nithoi ni lekhidabana lising kunga nithoi chahum taraga humdoini ahum subadana Kerala state na oiri hojik fawbada state asida case lakh kunmathoi lising humfuga mapal chahum sumna mapal ne active case tana lakh ahum lising humfuga nithoi chahum humudraga manga nabadagi fagalakibana lakh tara nipal Subna chamaga humudra mapal amasung lekhidabana lising taruk chamanga taraga mangani COVID-19 ke ani suba web ki chaitheng phangduna kakching gi tongan tongan mafam singda hangliba community home isolation center CHIC kakching district ki oina hangliba covid care center CCC amasung covid ki laying liba Lanai gi hospital anida amadi yum da home isolation tawduna leiriba Kakching assembly constituency gi miyam gi fivam BJP Manipur state ki organization secretary Abe Girina koina chatuna yangshin khre amasung Kakching SC ki MLA Mayanglambam Rameswar na piba tingbang gi polam singchu yenthokre Abe Girina Kakching assembly constituency sing asida leiriba community home isolation center Kakching Wairi Panjau Polum da leiba ITI Kha Manipur College Kakching da amasung Kakching Makha High School da hangliba community home isolation habadi ana layeng bagi oiro chana thakna bagi oiro natragana laichat asi thengna bada chekshin thaurangi bu oirabasu hiram khudingmakta ikoina chapchana thengnagani Manipur gi CM na oxygen plant mathang hangna bagi lokhat pirakleba khongthang asida Kakching district asu hangnana ba haiduna Kanna honagani anaba singidamakta hidak langthagamadi oxygen gi oirabasu watana ba CM gi lamjing makhada honajari miyamna su laicarasidagi lamna leinaba thaurang punna lokhat minasi haina su phongdokhi yamna sathiraba tamthiraba laina sibu thengnana bagidamakta akoina angle khudingdagi sana badagi oiro treatment dagi oiro ataga nadanaba madugi precaution lobagi oiro akoi masi sab chana thingnagani honorable chief minister Tamo Birena Sinduna ngasi oxygen plant mafam da hangbasi Kakching district sasu hangna ba hena akoi kanna honajari aduga anaba singna darkar orpa hidak tagi horaga oxygen dagi horaga watna ba akoi honorable chief minister gi makhada lusing makhada su tawjari ngasi ki khongsada tu da Mayanglambam Rameswar MLA Kakching assembly constituency P Somorjit secretary BJP Manipur Pradesh in charge BJP Kakching district amasung U Ibomcha president BJP Kakching district SI Samjai president BJP Kakching mandal amadi Kakching mandal BJP gi saknai raba thongmi singsu saruk yakhi amaromda ngarangsu MLA Rameswar na Kakching SC ki manungda lairiba imung chani romda Cheng kilogram tara hawai acha thau thumna chingba chana thakna ba polam sing aduga Kakching manungda hangliba community home isolation center amadi covid care center singdasu amadi police amadi traffic police singdasu face mask hand sanitizer amadi hand gloves sing tengbang piki Hianglam constituency da haukiba matam khara sida covid-19 positive oibagi chang hengalakpa asigi yenglaga constituency asigi MLA Dr. Y Radishyamna Health and Wellness Center lying bada ngasidagi covid test tawba amadi covid ki vaccination kapasu hodokre ngasigi thawramadugi matangda MLA Radishyamna Hianglam constituency da haukiba matam khara sida positive oiba migi chang asi leptana hengalaktuna haujik active case chamaga kuntaruk leire loinana hairiba mioi sing asigi naknaruba mioi sing asi test tawnaba honabada district asigi testing center masing yamdaba maramna khudongcha daba kaya mayoknari loinana vaccination kapagi oinasu district asigi vaccination center gi masing yamdaba maramna vaccine kapthokningba mioi kaya vaccine kapa phangdri asikumlaba khudongcha daba kaya asigi yenglaga mahangna chief minister da haijaduna health and wellness center asida covid ki testing amadi vaccination gi center asi hangdokpani maramasina miyamnasu center asida lakbiduna vaccine kapa amadi test tokthokpiyo haiki ngasigi thawramaduda national health mission gi state mission director Dr. N. Shamjai CMO Kakching TH Rajen amadi DSO E Kiran yauna official kyasu saruk yakhi
vaccination mafam mokta oibasi cover tawang amaktam namaram oidana Manipur Sarkar Honorable CM Ngomon Biren Ming Makada Health and Wellness Center sing sida akoige asigumba testing tawna center sing noina vaccination center sing hanthokpagi pandamda akoi masi se lamidom gi health and wellness center sida dungba center ma hanlabgi khudung chaba dum si logjabani मोरे पुलिस की एएसपी एलओ संगबुई गांगटे ओसी दिलीप कुमार ओसी सीडीओ रविंद्रोना लुचिंगबा टीमना ngasi मोरे कैथेल एरियादा कर्फ्यू थुगाइदुना लाकपा मियोइसिंग फादुना डिटेन तहोलबा मतुंगदा अमुक हन्ना तौदनाबा बाप तहलगा मतुंगदा थादोखरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनों चनबा खुमन लेकाई मोइरांगदगी ALD acute liver disease नाबदगी राजमेडिसिटी द लायंगदुना लेरखिबा तुलेसोर खुमन चाही कुंथ्रागा मंगाना राजमेडिसिटी द लुपा लाख अमगी सेनफम डोनेट तौख्रे सेनफम असी राजमेडिसिटी की डॉक्टर अमदी नर्सिंगना कोविड पेंडेमिक मनों असिदा कोविड अमदी नन कोविड पेशेंट सिंगबु लायंगबदा लौरिबा थौदांग अमदी मखोइगी सर्विस बु अपेनबा फोंदोकपा ओइना डोनेशन तौखिबनी मखातानासु राजमेडिसिटी की डॉक्टर अमदी नर्सिंगना पेशेंट सिंगदा असिगुमलबा सर्विस असी पिरखिगनी हाइबगी आसासु तुलेसोर खुमनना तौरी तुलेसोर खुमनगी असिगुमलबा पुक्चेल चावगी थबक सिदा राजमेडिसिटी की चेयरमैन सु ओइरेबा मैनेजिंग डायरेक्टर हाउबिजम राजेना महापु थागतपगा लोइनना महाकी हकचांग अथुबदा फगतपा ओइरसनु हाइनसु याफु पाउदल पिरकली सदर पाटिल हाई स्कूल की हेडमास्टर हाइट्स प्रियोवर्तना सेकमाई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग लेबा कंटेनमेंट जोन सिंगदा कोइना चतुना मफम अदुदा लेबा इमुंग चामा रोमदा चेंग केजी अनि अनि हवाई कांगचक केजी अममम मंगल केजी अममम थुम पैकेट अमा अचा थाव बोतल अममम फेस मास्क न चिंगबा यंथोखरे पोलम सिंग असि युमथोंग चंगदुना मदि क्लब की खुथांगदा यंथोखिबने हाइस प्रियोव्रतना चाना थांगनबा पोलम सिंग यंथोखिबा खुल सिंग अदुदि हावरंग खुनौ संजेनबम तेरा उरक लमलोंगै फुमलौ सेंजम चिराग सेंजम खुनौ अमदि लोइतांग खुनौनी लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मफम सिंगदा पाक सन्ना कोविड-19 की अनिसुबा लाइचत हेंगलकपदगी मियांगी पुंसी कन्नबगिदमक्ता कॉन्स्टिट्युएंसी असि की मनुंगदा हांगलिबा कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर सिंग चतुना यंगसिनख्रे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सापमचा कंगलैपाल मीटिंग ने लुचिंगदोना चतखिबा कोंगचत अदुदा तखेल संजेबम ग्राम पंचायत की ओइना बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल तखेल दा हांगलिबा सेंटर असिदा तखेल गी यूथ सिंगना यामना चेक्शनना ngak selamba thengnaramki masigi khongchata tuda lamlai mapari thogollu ki luchingba sing amadi thौमी सिंगसु सर्व्याखी मखाताना टिमसिना तेलोचना साइजांग ग्राम पंचायत की ओइना चिंगतम हाई स्कूल दा हांगनबा सेमसारिबा सेंटर की फिबमसु यंगसिनकी लमलाई माइकेगी ओइना चाउथोकचनिंगाई ओइबा मवोंगदा सबुंखो खुनौदा लेकाय असिगी क्लब मैरा पाइबी अमदी खुल कमिटी मियाम तानादुना विलेज लेवल होम आइसोलेशन सेंटर अमा हांगदुना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा इमुंग अमा थमलंबा थेंगनारखी खोंगथांग असिगा चप मानना मवोंगदा सेंजांग खुलगी सु पंचायत घर द लेकाय असिगी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा इमुंग अमा विलेज लेवल होम आइसोलेशन सेंटर ओइना चेक्सिना लेरंबा थेंगनारखी नोंगदा खुलगी ओइना कामेंग प्राइमरी स्कूल अमदी बिकोम हाई स्कूल दा लेरमखी कोंगसट असी मखा तारकपदा लमलाई अपर प्राइमरी स्कूल दा चतुना सेम सारिबा सिंगसु यंगसिलमखी यंगसिन खोंगचट तुदा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सापम कंगलैपाल गी माइकैदेगी अंगंबा सेल गी टेंगबांग सिंग असिगी वॉलंटियर सिंग दा सिनाबगा लोइनाना हैंड सैनिटाइजर मदी फेस मास्क सु यंथोकलमखी तमथीरबा कोविड-19 की अनिसुबा वेब नमरम ओइरगा कंटेनमेंट जोन लाउथोख्रबा मफम सिंगदा थकनबा इसिंगी अवाबा मायोकनरकपा अमदि फोन तौदुना इसिंग कौरबसु लाकपीदबा नमरम ओइरगा खुदोंचादबा सिंग असिदगी खरा मखै कोकनबा पांदमदा वांखेम केंद्र की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा ngasi सोशल वर्कर कांगबम जदुमनीना थकनबा इसिंग यावना इमुंग अमदा नोमगी चंगबा पोलम सिंग मतेंग पांखरे कंटेनमेंट जोन लाउथोखिबदगी मियामना थेंगनरिबा अवाबसिंग अदु खरा तवरबसु कोहन्नबा पांदमदा कांगबम जदुमनीना लेप्तना चथरकलिबा चाना थकनबा पोलम सिंग यंथोपगी मनों चन्ना ngasiगी ओइना वांखेम केंद्र की हुइद्रोम लेकाय चरांगपाट मनिंग अमसोंग ममांग लेकाय अमदी इचम खुनौगी कंटेनमेंट जोन द लेरिबा इमुंग सिंगदा मफम सिंग अदुगी क्लब सिंगी खुथांगदा चेंग अलू थाव थुम अमदी ngari na chingba polam sing loinana paisa gi oiba mateng su pangki
Hauji COVID-19 के अवाब मतम असिदा जुरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की कैंपस तलैबा ओजासिंगी क्वार्टर दगी मी लेतबगी तंजा लौदुना सिलेंडर यावना पोत चै हुरानख्रे हाइरी थौदोसिंग असे अयुक स्कूल असगी चौकीदारना थेंगनरकपनी हाइरी क्वार्टर की थोंग थुगाइदुना पोत चै लौखिबा क्वार्टर असे स्कूल असगी फिजिक्स डिपार्टमेंट की लेक्चरर ओरिबा TH गगरिन सिंह गिनी हाइरी सिलेंडर यावना पोत चै सिंह हुरानख्रे थौदो असे ममांगदसु थोखरे हाइना पावसना मखाताना हाइरी ओजा सिंह असे कोविड की अमदी स्कूल सिंगी थिंगिबदगी इम्फाल दा लेनरिंग मरग असिदा थौदो असे थोखिबनी हाइरी नोंगलै नुंगसे ताउतेना गुजरात तमना हुमजिलकली हाइबदगी स्टेट अदुगी चीफ मिनिस्टर विजय रूपानीना स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर SEOC दा लाक्तुना कलेक्टर अमदी फील्ड ऑफिसर सिंगा टेलीफोन दा वरी सानदुना नोंगलै नुंगसे तदुबु थेंगनानबा लालोंग कया खना नैनख्रे निंगथौकाबगी अहिंग नोंगयाई फावबदा कंट्रोल रूम दा लैदुना ई पाउ कया ताकि ngase ayukta amuk laktuna control room da famduna official singa meeting pangthoktuna khana nainake mahna haikibada nonglei nungsida dugi akanba chaifu nangdana narba mioi lak ani hena saphagada mafam singda puthokre state ki mafam kharada nonglei nungsina sohalam le hairi mioi taret lekhidre electric post amasong upanbi kaya su phuktat khre hairi yum kaya mahan tahan khre हरियाणा की हिसार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर लमा मियोय चाहुम हेना पोलोइबगी थौरम सिलम लबा मतुंगदा मसामा कोविड-19 नाबदगी ngasi लेखिद्रे चाही निफुग हुमदोय सुरबा प्रवीण कुमार नुमित निनी की ममांगदगी प्राइवेट हॉस्पिटल अमदा एडमिट तौदुना लायेंग लकपनी कोरोना वायरस ना नाबदगी सिख्रबा मियोय सिंगबो पोलोइनबगी दमकता असिन अरान तौनबा स्टेट गवर्नमेंट ना सेमखिबा टीम अमगी हेड प्रवीण कुमार ना ओइखी टीम की वंगांग लोय अमना हाइखिबदा हौखिबा चाहीदगी कोविड-19 ना लेखिद्रबा मियोय चाहुम हेना पोलोइरमखी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सफाई कर्मचारी यूनियन की प्रेसिडेंट सु प्रवीण कुमार ना ओइरमखी हाइखी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमहना पिजरी कोविड-19 लाइचा थेंगनरिबा फील्ड ऑफिसर सिंह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गा वहंग पाहंग चथखरे कम्युनिटी होम आइसोलेशन सेंटर कोविड केयर सेंटर अमदी प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा अबेग्युरी अमसोंग MLA रामेश्वर ना कोइना चतुना यंगसिनबगा लोइनाना तेंबांग पोलम सिंह यंथोखरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लांगमैदोंगदा कोविड टेस्ट तौनाबा अमसोंग वैक्सीनेशन कापगी थबक ngasiदगी MLA डॉक्टर राधिसैमना हौदोखरे लोइनाना राज मेडिसिटी दा लायंगलिबा तुलेसोरना राज मेडिसिटी दा लुपा लाख अमगी दान तौखरे मसीदमक्तरी मेस पादम लोइसिंजरी म्याम बुमहना खुरुमजरी।